Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. กรมชีบันตาบันเครงอีกน้องกันจังหวัดกายประเทศชาติทาน East Janche Hills District กาโซนาปรดี Tourism and Economic Development Society หาริงกัดกิจงตรีลังบัดกับเมฆเลีย Rural Tourism Forum เกินเป็นลงอย่างกับลูกค้าเฟสติวัลกับอาร์สงี้กตาหากชิตเรกบัดอาตริกจงปนายรำพังมันเตาสนมอุปรัสเดนกาโซนาปรดี Tourism and Economic Development Society อุสามลาไดเพอร์พาลามารีหากจิงแกรนไปกิลาประทายขบวนเนกสงี้กาอับกันได้ตริกปนายกลาลังกรอาราจารขัดกันได้เรียทั่วบ้าหากินิกอาร์สงี้กินดอนกิจงกอบเพรบักันทบอยากจิงยากอบกิ้งเลี้ยงกายากอบจิงียากอบงามกายากอบเยเลกายฟุตซัลยากอบชาติบัดกจิงยากอบมิสนาร์โปอาราจารขัดขันดานลอร์กินีกจิงยากอบกาโซนาปรดี Tourism and Economic Development Society กันปลองรูอยากจิงยากิจัดหากคลาวนาร์โปบัดกจิงยากอบชันดอร์กับแฟชั่นโชว์บัดกิเวKuma fitik baru Shibna mila konkret bahaya ke Lukha Festival mila pernah cibul di Kot Kebor akhirnya ke Sitrik Februari dan Artrik Februari dan ke Lukha Festival hak Lukha Festival dan cibul ki event mila pernah ki boating race competition ki swimming competition diving competition futsal beach nanta porjanmen dan ke fast miss napo ke ke sen ke Banakong din le anti Tanjungi ilakan aku nanti habis ni kau buat aku 6 step new beje dan ke trekking akan apa walai century nilai ya ke fotografi competition nanti ni dan ke futsal nanti ni dan ke fashion show ki model papaunan nasional kinwan akan ke festival jungi fashion show nanti por memepat ni dan ke dijenan kathong ke Banokong jungi balik akan ke Lukha Festival kalau ban promote ya ke tourism hanti hacang jungi hasana pundi kamtam hakawa Lukha bat yaga hantu ha napo walai century kumba fitik kawa Lukha kalong kawa Lukha bapauna ha hakini kisna malade kaya kathong jungi banseng ya ka tourism committee ha hasana puri kalong banyeda ya kawa Lukha badro ban penyokam penyokjam ya ki kena ki pamdan kam pamdan jam kajaka jungi kalong ka ba itna pha ada ngila ban promote ya ka kinoman pekai ngila manom ki turis kila bantu sakane ka Tanjungi ngila manom one of the tourist destination in Meghalaya te ngingek scam baka sarkar kan simkhia bha ya ke Izati Hills ro namar kumbangi I hakikat khabar o chief minister banan muram jungi o promote ya ka tourism tang chapo Garo Hills hanre Janche Hills kamtam hapo Izati Hills ada mentara UI ya kita ke special package baru ai menginlong ban promote dan lagi mandate development activities anggaran tourism